Menta nagaling Joint Action Committee, Master Workers Labour Union, ngilay kendo Chief Engineer, tanaga daw ba, hado menta kaklimat, kapatpoy kapisa, kumbala kular, kata kapisa na menta ni sa punay, April, May, June, July. Kumbang depo ya ka deadline, badai ban siyo ko like tarik jong July. Kaya kajinga karan jong iba Chief Engineer, ula ito yung iba nagaling jong office, kila ay ka allotment, hado ko like tarik syabaro ki division jong ki district ki badal allotment ka siyo nakabantao banay April, May, June, July ban August te halor kan ni nagaliang yung Chief Engineer like ran with ho yung iba kapisa ki pelak sindon jong ni banay July hado banay July kumat saw banay te nalorang taro haji ngaday bat ka Bible last ni naga VDA kumbaga ka wages halor kan ni uyat ho ingi ba nagaliam ka Chief Engineer kanang makapisa kanam sa akot nagam sa aram haka nagaliam mastrod tigila apan try comes ndan ya ka VDA jong strict April aljar atho rio tagamot ba ki unskilled workers kinyo da ka sanspa sandungka kumbuyo lam ki wait bat ki department nagi master blon ki department te kata ka dai ka jingya karen te uo dangkar kwa yangi ba ong yasha la shai na la sisngi na marka process kala yan Kementerian Treasury bat ka bank kedang trikam te ong yasha ingi la shay hado la shay la sisngi te kata ka dai ka wei ten ka wei pat ka banta ngamar ka jinga karen ka jongi ong ba kidan bat ki wei banta ki baga ki master po pichi de banyo kata ka dai kum ka EPF Employee Provident Fund kani ka bala don menta na do trikam non pala nyo pusnam alor kan ne EPF nang tapat ka wei pat bagi master jong ka PHE ki de bandon hok ban long dakot apo ka welfare board ka badon apo labor department nang tapat ka RCW ki baratay sponsor nang tapat ban upgradation ban pan kiyo ki baratay sansnam sanang halol kini ula kaliang jong Chief Engineer uong yang ikini gede gede siya bagi day banyo tong kampesa idang laban ya siya lai pusnem gila trikam ya pusnem gila don lupa ka government of India government Meghalaya ka finance labor department kila ay ya kataga order ringi laban at sani ubnay August kapon ni ubnay August ya kini ki par ki jingyo ki day ban pendap day ban I order bakin trikam mardo namar ba ki don ka financial benefit te hajinga day bat kani ka pisa pat lada ka pisa ka ba kumbo kular Chief Engineer lagam poila sa ina mansisni hakani kisni banwan mansisni sitangsni nagalenga jong ngila kan sa Chief Engineer ngimban se la kapisa kamrong ka account jong ki master ngimbal se ban sim ka tin jam ko ba kham tang e galong ba ngi ki master ngi laj balla no sawai kat ba kapisa kam patro ya kata ka ba don ba pleum nem don ba pleum kam dai par ka jingit kli ka jong kata ka dai ka jingit kli ka jong se lada habakot da kam wan hakani ka tayo ban wan baro siti yong inai po lada kapisa kamrong namar ba kendon kino ke jingvet hang nem tai tagaman nagalang ka jong ngilaban sim ka ham ngilaban le sa kalibakot ngimban te kata ka dai ka jing yakaran ka jongi te ka jing yakaran ka long ba ni karman ba Chief Engineer o dai ban try ka mardori ke order ki notification bala ito magalan lupa ki pa ki department nadok ka PWD ka babontam ki masterol ki pa ka agriculture ke laban sil ka pisaman lo bunay katkum ka jing ta jing ka finance department bat ka labor balai pat Chief Engineer PHE te kata ka dai ka jinga kalan ka bayi ta ka bak khot ne kalong bangi na kalyang ka Joint Action Committee ikarpadi Chief Engineer ban ai ka strict order ya baro ki Chief Engineer baki dai ban ai physical verification ya baro ki nang try masterol kanang ba kandan ban ito mano ta masterol mano kata ka masterol kiba kanang ba ka pisa ken ay ki badai hop ban yo ki balik tray kam te kata ka dai ka
kajing akaran tingi karman ba hauni hubnai August ba kini ki vai pat kajing yo ide chief engineer un petrai kamna pakani ke pisa ro lasai kumbo kular kilaiban nadong kumta temat ikarpat ikinong song jong kajalami gahalia nadong na silong gijuai ketura nongpa kini bakanong span lada kam yo kamrong ke pisa kumbukaran chief engineer ikarpat ya baru kinong song singa bahayeng rengkat tangi ay kajing karsan namar ma mentang ila bon gila sabe niki yingwa ngilado ke by school nginap agni singa so tarakam dan kumta kasinga bahang kerpat ya bara singa bahami chakma wan rengkat ban nang ba kanne kandai kajing ya kimlang na salang kabangi kumbagedap syakari gi master ban ay umman lagasi hagani kan tiro habagi kardo dilap kajing ya singa bahaya raplang Gikarpadi extreme engineer ke JE ke SDO baru ke officers yang ke department ro tas nge bahadan ke jing snge beriu dan ga mensim snge beriu ai ke jing yarap perli yang santel yang pramu akan ke jing karbe chief engineer man akan ni wong badan kata ka typing error human error tingyo akan ni ke digital menta mah computerized baru kaya kinong try ro ke badai konsultan ki dan kini ki bateri bab biang tam ketura pro ke biang nakandan gum kata kajing bakala gini gisngi banuan tang aga bahaban suspend no gitu giba suspend no gi baterai gitu kakam makandan biang typing error kandan gi human error balai ngong gi kata ma ngim ko ayuk maka komputer mata digital wall kandan syota ka dita kadan kajing bakala taladan gum kata ka state government nagaleng finance ro kidai ban sik immediate action marga kata kajing gali jawab pingan jubab tum gumne ka ay bagikal nagi mastro Yang ba ini sanspa santangga cisngi ki ayengi mentag mensa sa bana anda yo apat kisngeu gahe he kataga jing sngew ko jang ki kangi le bahay din scroll nan rai la ka dan bat kan ne ka jing du typing error tingi daw ta ngi artin bagita gispa khat paspa kelur kita gi kelur be ai pas ki be pat ki kan hon atau kamdan ka typing error taini kin telop jang gi master dan typing error kita tangin jebat